Ibintu byije aho nyuma y'abatemu b'ebyambiya amatafari za peva kutandika kutega abantu umuhanda cyo kureberaho cya SSP Alfred Bangambachi ubu bategera izuba rya Sande biro mukaga ukwezi kwa 12 2025 abantu bashaba kubera izuba kutandikiraho tubase kurondora ibintu byinshi cyane kandi umuhanda bayiteka batambara wirobo twantera kutambara ukwirinda kuvuga ndimba tukenera twitira abantu kurugira SP Samson Kasasara mugambirizi wa Waris Region abatemu bakatega SSP Alfred Bangambachi Regional Police Commander aha Waris Region ko muntu umwe kutera isasi akaferaho kandi abandi batemu bakirukanga RPC Waris Region SSP Bangambachi Alfred bakwenda kumenya cy'ubundi abasa kugira akusomera futera kuma abasbavu isasi kandi yafa abandi birikanga Kasasana nayongera ashobora ngo hanshonga zo kuhinda amateka abantu bamwe bakwasire kandi okucoroza kuri yo kugenda umisho abashuma abakugenda kwatsira byambiya bamwe no kwesa peva kutega abantu batera kuba yabo polisi bicheka koragana hamwe n'ibitongore bindi ya security insurance y'uko twatsa n'ubwamani kandi ukambara yabo bamwe abizire bakora imishangwe iki twabakwatire hawirewe biro 30 abesimbire batangiye kushirira karuru bit police negirango tabasize kuza mu buvuyo bwinji ombyanga bya Burengero izoba ku ya home district za Rampara Mwizi Kiruhura hamwe na Mbara City muri za presidential candidates hamwe n'abamembaza parliament n'abandi bana bitsindireho aho tugambirira abazigenzerege biriho ushambashonga buke k'ishonga iyo gushisha neza hamwe na confrontation yabere Kiruhura hagati y'abahagira National Unity Platform. Abwa tayari Western Susan Alinomksa Omurimbara.